Yen megawe dia pin di kantor di jalan di jagen, bebas sangat ngajak timpal jag besaling curangin. Pada ngalih makan bang pianak niwaku renan, pada ngelah kewajiban dan akibat tak pedidian nyangut dia repatasan nyelek kang timpal elena. Dadi supir demet dengkik kuliah ngarang muatan, yen petani demet jal-jal ulian ye akecoran, yen ning raga dadi dagang dauyat magarang langganan, apa buen di kantoran miakan ngarang kedudukan, pada ngalih makan raga sing hidup di biangan. Yen megawe dadi selas jalanan mula uya kebosan, yen megawe dadi kuli bangunan mula raga kenyalan. Sing ada gawe ento alon nama kejang raga dadi murah guyon nambunin pipes bang mapundo. Dadi supir demet dengkik kuliah ngarang muatan, yen petani demet jal-jal ulian ye akecoran, yen ning raga dadi dagang dauyat magarang langganan, apa buen di kantoran miakan ngarang kedudukan, pada